nera mala kenyam gwasa me bana ranchin kon chin lat kroden bana kalim tin kon tin to man ba address kenyam ba la rai shala do nene shal kan nuari tin te karo fuji cam nuari kon te karo fuji cam kut role Ethiopia te karo fuji cam tin kut role Sudan ke te karo fuji cam tin kut role Uganda tika refugee camp tin kut role Kenya tika refugee camp tin ci kwaren kon tinte ke kel ke kuma kirmi yadit cha roj mi bej mi shikano ta jela deken kwara to ram kel tin danan ci roj mi shikana me chelat elul gat kot lul gat ko chela de George kitchen ideal chinang er long ke roja dan chelat ke a video dan chelat gwad dan tike jetin tike je gad janga kel mi la na la ka tije journalist rojen chati ni Ezekiel lol chati je long ka roja dan chelat jen Chela da George no nene jen wartinte ko refugee camp jen ke rebel ke jodan chela de ko larno ne tilla tishale rebel malut kena o jin mi jinerna yene te ko refugee camp ne kendial ke rebel tiro Ethiopia ke tiro refugee camp di rebel tiro Uganda ke tiro refugee camp tiro Kenya ke tiro refugee camp ne dial to chega categorize no Caraboli again lol gat kot ladamo kelebde gwada tigi jetin cha joke jinsi ngaje no sha nuri cha ka buka cha kanak jene cha jogi nege cha nang na kanasir me cha kanak mena gada tiene cha ka buka chemical wanga ka yala tin no iti cha da cha jokene ke dane cha nang na ka jongle ka kub me cha na na cha ka de ka mani hospital delwal ya ne tenere anak cha la nyo tij bo kene ke dane chi kume kirim yadi la kume jana pone me cha janken me cha ka bu karenda en state cho jam cho la ro ne ne e kirim yadi de be pat ke 99% ka bargazal ka ba pat bo nyok ke 99% ka wes ka ji Equatoria now mala consent janelong so maybe yen message me ko chela de jojo no ne the Nuer who are living in refugee camp in Ethiopia, Sudan, Uganda and Kenya are not Nuer, they are rebels ajo mi chalat ma jin mi jin kwar shi je lorban je ke jan dor dan bitin so melaro Nueri ke rebel Nueri ke ni reject nang na ngunja ka kan me je jen ka politic chela nguda lo jen a leader right da kwa odong right but kon Nueri la gwi kon dor pin chenga mi je bana je pal ci kon bu gorno bana ja address ma kon ngani tin kon te lat karodi Ramichi mi jek chelat agur ke jeno jen balat kamen jega danan chelat yes the junior powerful right now they need to get power te ram de jogok te am de jogdi di nyung de kalat but yerni community worry yerni society worry ramte de mi de kwang doromo just ke quick position ke ko chelat kan dial wai ke long chicken go chicken wan jeka long anyway jen chi jen karwada Ramadan letiti ilol gat ko karwal te kon kan wari to wante chan wari chaka ko te chan wari chaka lo but joy ken lo kangane kan wari pan but mishu gujije ten ko let ken ka chicken wari boko nun ka je report me ala shenge dan me chaga de me chaka ke me yan ka
we shall Stephen Parkola sha yen kel ka honorable podcast chagal hariti jene George me yan ke jan tiang mo cho gad dang ro cho kamrar cho podcast cho kamrar kan dia te blouse cho kamrar cho aptit cha podcast yugo no jin young man bi gwa dakring ma charbi kan ka bi lara joje no jin ci jien ka kume la kume dakring ma char ci jin bi a part of SPLA ayo anjina mu wi no go no bu gwa dakring charbi kan jin cha ji bi jien ci bi trete jien jin option da na shakama ta jogi lara no shi jin part of dakring ma char ko dag ma cha ko je betray ko ajen munyu da no yin yan ka ke a political shi ku ko re dan ci to ga nasir ko re to ga nasir ngai kone nyen ni de na SSPDF ken war wayam gwen ni ken kan wana wuch so ci pot kan chelo jeni shana gor no ba dag ma cha ba je betray ko gor ga na mal re ka so sudan tel mi jeng mi nan mi dong le betray ta jo gwai ka jin biliure te jien ka te ramu mo biji kamrat cha pot kang lo re te jien chai jagan raman nyam is the first person who is accused ka case me jaram nyam chai lo ne nyam ko shelu no be dak ma char be betray be ti ai bu ka party dun kin yat ka be ka ngane be kan watin content kel ke kir yadit ko ngai ke jendo mi cha pot kang mi che nok ki chi pot kang che nok no a part of la man lat ke ku dak ma char ba dak ma char no ba je wuch ki ba gwar ba kamra de ne che nok che tok dong de Nuer de kan honorable pot kang de kan shugo de dak ma char de yupal ko jeneru dong ti ne dia li kan de mat ke pot kang ching pot kang che we campaign dong pot kang che kwar nyam che de but put kang you know adil goni procedure mon tin yan ka wika ka la wi South Sudan ya put kang you know biliure ti jen galo jok wuda me chala Stephen Parkola me chi ga right chen nong na ka kel no ba gwa da ka machar be ja kan chuo no go ready ko cha influence chuo no go no bete re ti jen to blouse the next morning to park your barar you cannot dol non kwala chole dole wa dol ka pam hotel juba cho pot kang cho lo rejo chu wude me mi chale sen parkole chu werar then chu let keten kon le ka ku ma spila yo shokola chai chole interim chairman ka gwanga ka gwada ka machar ai chu barar be balar no ne limni ante mureng machar we barar we to under investigation bajin lele ba blood gwade so mi cho jojo no ku ma spila yo jen ci ber shela da ngum lel wude me lel tirar ka je kadi kan dial chutere te jena men mi investigation je to a cha dur cha jang hade no be Stephen Parkola a part of SPLIO ne Kenya we Kennedy yana kwala chola di na me a targeting kanetin konti bum ne kan ka kuma SPLIO shi ku kore da na ci to kan asa so right now I'm right corner a shinwa di alan kondi look Dr. Machar yalla ikona lingeno ne ate rami mo biju gor ke bi yente kel gula rami gula yo hene mi ka pin so reng ma chate ke ni mi dial ka pin te gori yo gwade na mo de jakan dino tel gwa ma jakane ja ko di bi ken o ken yam be kon destroy ni reng ma cha yo be ko bin kan war bin war ko bin no ko mi reng ma cha ken destroyed reng ma cha ra kana kwa tel no re she kwa ni no jina de na ka position mo badwal na ke riang macharo mo na we ka kuin kware ci kwar ne ke se ba pat so ke ja gar dia te che yuru am ke yo kadwal ko runa mu riang machar mo we wo participate ke jen kuin gwen ke kuin kwar man ba lat e wi ke so Sudan ke mi ya de tel kan mu ba kwan ba we ni am Dr. Machar ko ne ka gwase dan me cha independent cha ji ke 2011 ngai kon me dan ci to
dak riang machar kener lat bok position bejakan kener malar telum che malat ke kui position ke eno han ban la kwer right now kener lat me chi riang machar lat jene che wen so Sudan bala democracy country bala wit michung ka tega luar karwada chola no ba kuin kwar manyam ba jelat an kuin kwar no mo malat ke je kuin ko o became these young men tin gorko de kan wede kan lat de ga shuk tege wai ko de kwar shwarwi garun gadin ko na cha kamatin cha gwar ka bongon yo de kwar de da laban de wede jelat nono taram de la laro no ba don kwara ajen ideology mo kwala wojo ko de ne dial de kan gorno ngotten konte be ka democracy sori chini chakalele chakalok sikir mi yadi chakalok ajen ko la fay ka je ene makaro ada no be Sudan bala by election ba jelat ajen kwalo ka akira no ne dial konten goro de pen ba ka dil joj ba ka joj ne karo fijika ba ko in kwar ba chul lat freely keje dakma charba che bela ramadan bela be participate ka jen election ko ngaje definitely no kir chede par jen dwal ke jama right now che ko yare ne diare wi ka Sudan ko charge bano jen mo gor jeno chu kwar che de le jien bu karara den mo dwal ke wudo ka dakma chare de na wi ke election ka jen no ka jen ideal jen kuina la gayon kan resource ne dial konti la nyin which South Sudan akan ko use and tama use ga ko de ni Uganda ko la ko nueretin ko joro ko ken ko ba komde ba jegang cheken ko de la South Sudan ko en kan natural resource gold ka petroleum kwana palni agriculture teleje agriculture mutere wi ka South Sudan na kan prioritize ka gori jene de prioritize again yam ko chine ideal china de depend ka oil sector can gold sector alone titi ka natural resources a change le to market ni altong mi tel gwa mede na wete tienta mi ne de konti la civil servant tel kon mi jekana ka wi ka so Sudan so be mana gor ke wodi be kwer ma gwa be man gwa na jen be jeme kidak ma cha che chume ga no ne chen bi tere kwer kwa la tere kan alat ka kuin kware neti konti la sa Sudanese aka kwain kwariye na ken ran be ka rware ba kwara kwanye ba ja kwany a George na mangai kondi ale en mission ma chiken ma charba cha de pasin ka chikir ba cha de pasin dong de pan rada dien anim ka kan dang ro kwala chungono badwal na ko an ideology na antika dagma char o biso Sudan badil gwa biso Sudan badil tika char to go but take a building to go infrastructure to go ti dial kon gorke ti la wich la joje no woje mo cha la win mi mo mete development dere ka la lekken dia but dal kin yadi ka kiro telem la de ko la direct ne resource ne ka do mi chiro do lot be kon ko mi Uganda ko ka metin do ka je ko be stay ka power ka telem la dere wi ka Sudan ne re kon ko ayele support painde kan re kon ko le benefit kid is ignoring the entire country. But this inner circle down take a kind of con benefit. Again, cook on lingua the Michel can need a contil take of G. Rebel, Shimana shelling alone got co. Shelling Boga Simon Kunpo. Again, our access tell Manga our access a lot of peace agreement and each time capsule. Gentlemen about it. It ain't a word bunny. What they done me a time no more. A kind of time. Chicken plan la ne ring ma cha che de lun jogre which ka South Sudan me che we ka South Africa chicken padu ke run dial te konde je kring ma char di ten ga jen thong mi che ngodba tel solution mission aken we chu ngodba te ka chaos te ko te tel amene me cha peace agreement 2018 peace agreement cho ko lo tan ku le te tenen wala ka yar ke kirena in 2018 peace agreement ajeno ko ko la kapcho ana mo karwade you the general kir is not willing ko be so land be jenang forward ne da ka me char karwad and what da ka me char ba ku juba po e me char ele ka international community and nowhere
ko kir pone jen jug ne to no Dr. Machar abi ke juba wo kan ji Dr. Machar be ke juba kan wer ti ke je spela ayo ti tin bi ke benin dor me Michel ke me juba man so ku mo ko cha goro bu korbu wo nyam den Machar abi ke juba ba kan by president bun wer bi ke bet kel korbu keneter bat ka plan ko wudi ba win wer ko ken ba kan nyoko mi lele ke yo ti mi chai ne ntama te gan wer akoko yo right now so na me mu tin ntama mu kon we ko mu le ro den tamre wi ka so Sudan ke jen tam me right kon special ko kuma spela yo ya joje no ne ne ka chenga da na cha Dr. Machar cha yen ke da te ga na ta gur ke jeno ba deputy chairman ko kuma spela yo ala national yet ba gorno ba je nyok mi ko ke je kanetin kontin lanwere kan me plan lat ke nga ene kon de te ka kire gwene kan pa dialati yen bitke gurko duomi ma bane ton kon shunkel ke kuma spele ay ba ka destroy ajen lingen me chal na ideal ke repo so jin wara mo laro natanelo yet e chira mo gwa yera kuma nyok chara gwa enemy do not let enemy of the Nuer community control you abay jugo no ngaka tenen natanelo yet e deputy chairman me kan Dr. Machar kan ye biyo dor bi blogon tema majin mam bi bulok ering Machar kon barare ti jenden bi akula buraje no era machine gor ko chana me kana me chele but natanelo yet again the only person right now kula fight ke dialti en wo bikato ko ba ngaji win mon no malat ke kir a systematic way of targeting your community so jin mu kuje logo na mo eno natanelo yet che it tene de woje yet de ji woje mu chaje wo ke je ka kwer mi jala ngaga lele bin pinya ngago reje majin ma ko gore ra ma chala kwanya lada kel namo chale dar position ga lo gur no kwer ba che gore no te mu gamde so mi china tane yet je kwany jira momo kera mi cha kwany ka manda na ngeje why don't you allow that person to work lele liep lada kel ken jen ka kum bale bin ga jiru na ken mi chara den chal nyum kwany ke so na me emu e kondial target me mu kwano target ke jema kan wer kono de kel ke kiet so chwa ja ignored eno larga jeno na tenele ram jege ram tene chene mu kanam jela ngal jeno gor kono do badana by destroy ba Dr. Machar ba destroy ke je ne ga diala kono gor ke je jen do badana latke but chia jene ne diala ko ken kon de ka pada spele ay roje gwasme enwar kan no gamu gwa ka queen ware ko pada spele ayo ajen nakan ware ma one where we go on Dr. Machar so kuji more Machara kwa wo ko the rest of these people then kon de kel ke kir run tara pat ne chang che kir che ku kam che campaign lat ke ma balene kir ka so jenen yana me let ke lon ko de ngulen de Dr. Machar de jawu ke de Dr. Machar de jadda kana natanelu yet ke ne dial ko ken remember that natanelu yet gor ke je beteten ko contribute ko benar bu ta kamara wi ka Sudan ko contribute ko buwaj bagwa so mu mena me mitna tenen tamma ko gorgo ba Sudan ya leka ko contribute so charge ignore no mo and me da la jen report an go de nyu akon kel ane bana jika another report